Alam के 26 जनवरी 26 जनवरी इम्पोर्टेंस के लसोर ni 1950 body 26 जनवरी की इंडिया के रिपब्लिक खुशी डिक्लेयर्ड है लसोर रिपब्लिक alam bak de lage independent republic ni datu ba yakko si kapetu ni tu ba yakko losor republic itu maka constituent assembly debate salong ke 6 schedule area ka republic separate republic itu mana itu nge India republic kali itu count autonomous council area Karbi Anglong autonomous council area ba di masa autonomous council area sudah ba BTC sudah paan ke republic itu mana putra bangsa independent itu mana itu dan republic. Nah, sila sorni kan situ constitution mereka tahu. Kalau sorni sila so constitution kelong constitution ka declare ke lagi 1949 body 26 November 1949. Tetapi republic declare di sila bangsa a constitution aja kong do pemilu. Situ aja kong do pemilu dua bangke 26 Januari 1950 declare nasi. Losor ni keisupan ke 6 schedule ke long जो important है जो independence के aparta lah itu kan important independence के important है itu independent India dan Malaysia alam dan ke lah bangke 26 Januari bangke itu adat kukusan adat supaya tangan adat alam Losor ni ke itu juro nanti Mahatma Gandhi apan Lapen Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, lapen Ason Kata Ketia Tunggulan, Alam Dr. Ambedkar si la Constitution kita. Republik nanti punya Dr. Ambedkar, si Jasemet kan ini Dr. B.R. Ambedkar, Bukit Rao Ambedkar si hindi lapen point dia Bangladesh. The constitution ke Dr. Bhimrao Ambedkar si developed lapen approved by all the members present in the Constituent Assembly. Itulah laso. Nasi laso al Republic di ke lahelo alam tapi important alam itu mo kita ini. Pardon.